Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kela dianggap calone, tapi belum kenal wong tuane. Manis Kudok Mirna Aromi Mas Yogi sayang. Afarin Mama Sakira Singananing Makau, Adi Putrawan Official, Virus Studio Production, Indah Lestari Official, Mama Sakira, Ayah Rafan, 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 Ayah Rafan. Sejujure kula dianggap apane, sun serius wajar yen akan status. Waktu kian kula butuh pengakuan, sebenarnya kula ki apane sampean.
Jare kita mas status tak keder. Iya.